Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami kebi bincho. Tinatet venikeno. So we use wa. Esiesi ho. Emma hoye kama. Emma hoye obe mwa. Je na ko try she. Thank you, Tinatet Venicare. Tinatet Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Jegana Cassiabo to a so a brass so says some hot some 1240 room. Naya Baba no ye de ever so more Cassiabo so. Na Cassiabo and some dia obete and say. And another and all night to be a course so heaven way chapel. Na a yechino, a wansamo a bedeja or mountain so ye better musuko na yasha dear could tree a babramo. I face so you may be and I saw ya sene Emma Yetumi Edicassia boy ever so more. Na glit and close skin care, a Jumekua a bois, Emma Regiano, a teacher, a mania fe a kama. I think so Tinatet Heba so a bois Emma Pumudin, a Gina Branny, say ye 3D dear and a how Tinatet Heba etuna separa. I think so Obama and ya Obama yomu and ya Casamu and I say Uhuna many keke. Na umema yuman sani beti ni from Obama no na ejina umema yumu enu nti Obama opese umema yumu SCPC ta Tinatet Heba afen so opanso sa hifie ho bechi aye kama na etu nkaboni biase a Tinatet Heba afen so Janelle Organic Foods nso eboa ema opumudin ejina brand enemremu yendie aduane bia keke na obedi aduane ama wenya apumudin pa Janelle Organic Foods ebusia for me twa me ho sima for me mama kwa babium edeba jegana kasiebo to eso na ye share kasiebo na sea na ananwada all night bi ekoso ewo Heaven Way Chapel na all night ekwa wiye no ehwa samu abedeja wo mountain so ene say mami aye friend no Reverend Patricia Esieduwa adodo na e friend no Mama Pat enkane na edi aye de friend no eye Nana Agradaa and now Obeshe Ghana football say or the 3 billion and 3 billion pa and a beyato ye all night nasi and when you to suffer obia salmonone so Ghana obia momodin emra wa upesikadia tre wejumemu upesikadia ye ubibino bomodian sa obeba all night ni binu abenya sesike bidia kwa ye ni hiawo na all night yi ekọ eba so ekọ wieye no ekoba ne se mami etwi enkrofo edipa enkrofo kiremu a chese fa 10 million ebeji 1 billion fa 5 million ebeji 10 billion chese enya asem ketwa kra na ensam wei ekoto odwa no ebeye ensam pi amagana fo ekire wo madwen sei riskebu eyina eye 3 billion obi bia wutie Reverend Dr. Mama Pat ye to saffron all night way October on the 7th. Now October no a blessing month. And remember say this month is spiritual transformation month. And unti and a heavyweight champion. Ye donated 3 billion at the pastor fee ho. Everywhere. Yeah, Agradaa so
the heavyweight now obeyi 3 billion on TV so be chiche scam obia ye bedru ha se waje ama ko 10 million pa 10 million be 2 million pa 10 million be 2 billion abusia for ye to akase bono eso na ye jina ma mi agrada ensamsam ya emu na all night yi ekọ so wie ye no enna asore ma chese wo mu ekọ all night yi bie ebe so ya chese ma mi ye twu wo di waje wo musika a chese bo a wo hye wo mo no ma mi entimi endi ne bo hye so a chese wa fraud wo mo ankasa scam saka wa pa enna akoso ewo all night na se na no na ade chi ye ma mi eyem Reverend Mama Pat ebeti na edwemu a wo chese onu wontwi obi aniyo onji obi esika eya afọrebo ene yekobo ye wa efiri wakumemu a wodi 10 million bebo afọde ne de eye wa wasemu ano no de wantwi obi andi wankanche obi ase wonfa bibi emergency sika enti ono de eya afọrebo ena wo boye eno nti wantwi obi a enti na men kan bibi kakra emfa video no a ekọ abonten ekọ viral no Reverend Mama Pat pa abonten be ka che Ghana for say me chairman sorry masika na mo dia koye adwuma enti wo bia a wo pese me kwa wo sika ne bi na wo de ye adwuma no bra enti sa wo ba wo baba be fa Yesu sa okra no agye wa be tro wo din then you become a church member so be a church member na fe wa start ya ba so enti say Reverend Mama Pat Maya all night na ma chemisika ama men sore mba na ye bia mo a dana na obedru ya wa chiro odi no se bia ntimi anso so a Mama Pat me nya ebone me mfrodo wo me mo wa po obi anso nim say all night no ye chesika obi anso nim say asori bia wo kwa ye gba fode menkwa na meye osofo ba me ba fode a me de camera etoso abusia for hana brema ye kran ma ye de kase bottle esi na make I will say abuafo bi e na so masene ma metumi e de kase e be som mo fefe na glit and glow skin care e boa e ma already no e fe e tija e ma ne ye kama afen so Kinaata herbal so eye do papa bedwa manso a eboa ma wapomudin esipicita afen so general organic foods enso eye nuane papa wudi a eboa e ma wapomudin ejina brand ebusu ami ameche pene e ma me de kase boy ebesomo eye me da che hima ajwa nati makram